Ka Bharatiya Janata Party BJP Meghalaya Pradesh kalapan banai tu perteng jogi khat nyongut ki kertong ke ban mi yakon ke election MDC hari lum kasi bat jaintia ke banlong la arpoi trek urempang arja absan. Napreng kini ki kertong khat saungut ki badai menya aireng na ki konsumsi ka Khasihil Autonomous District Council KJDC. Balaingut ki wepat na ki konstituensi ka Jaintia Hill Autonomous District Council JHADC. Yakni ki kertong la menjur represent ke BJP Meghalaya hatin ke jingpha kerteng jong ka State Election Committee jong ka parti. Haba ajing keren sikilap sai kubor u General Secretary ke BJP uba one kit bok poisna ulaong kanegade sin ke baningkong ba ka parti ka bami banyakon na bontli kiset ha ka ADC election ngati kena bagajing simenta jongi akan long banok senyang ha ka ban penklain ya ka nongrim jong ki district council. Susu ulah pentip ru baya katup ke baar sungi kertong on supply haswa ke arp nyutri kula lengkot arja opsan. Uba poisna loong bakidan bon kiset ke badan lat ban job nagi konstituensi ba per hari lum kasi bat jaintia. Hake HDC ki kertong gede Himanta Timung napo Jerang, Manin Raja napo nongpo konstituensi, Hoping Stone Masharing napo Mauhati, Braxterfield Kongwir na Umsening, Councillor Mukim na Maukenrew, Elvis Tar Karbudan na Langkadem Laikro, Ebren Kongta na Nongsken, Fairlock di Rengsai na Nongtmai, Kansai Bor Lingdo na Malki Lai Umkra, Kong Daniela Nong Lait Maulai, Levis Janong Suting na Langrin, Dimandar Lingdo na Nongstoin, Dominic Waklang na Rambarai Jerngam, Bat Roland Mausor na Pokmaus Road. Haji HDC ki kertong gede, Hemon Mitre Pawa, na Jawai Sau, Man Bahaling Do na Mutlong Sok Kenpor, Shan Bor Rembai na Musnyang Rengat.